Abusia Honorable Adwoa Sarfo woye Sarfo kantanka onye ne baabi ko ne baba ayina nim say woye former MP Edema Dome Kwamenya constituency na yegyina nim say one Honorable Kennedy Agyapong akompreko ewo emamienu one Honorable Kennedy Agyapong awo mamienu na wababonten abekasa fa election na ebekoso no na nsem na waka no say emma obia emwa ne homoden ento aba no emma Honorable Kennedy Agyapong a one na wo mienu no emma ento aba ne ma ne ento aba emma His Excellency former Vice President Honorable Mahmoud Bawumia na ensem ni reasons ya wabro so anu nti wo say mayanto abane emma Honorable Kennedy Agyapong no eni enyan aha Munhwe TV se won subscribe ya message so be subscribe like comment share say the be ya ubenya every update on this platform. Asema Honorable Sarah Adwoa Sarfo ababonten abeka no me in my entire political life no minti bi mpanyin nsem da na ensem no nya botere na minchirechiro mu hwe ye baba to aba the NPP flag bearer amana di NPP amanyoko nanim di akope presidency na wababonten say yento aba ne ma Dr. Mahmoud Bawumia na enya no nko a reasons a eka ho ene nsem a waka no eno ene ma nsem ni eyehu wo say Honorable Kennedy Agyapong eye obi a umuma Honorable embu nipa bibre bia wo wiase Agyapong nipa bibre bia wo wiase enti ema obi a ma no humusuo say okoto aba ama especially ema de onfa omo enye hwe no no ankasa Adwoa Sarfo no a woni Honorable Kennedy Agyapong awo mamienu bema baako oba baako no na asem ba Ghana de na Honorable Kennedy Agyapong anka Honorable Kennedy Agyapong ka kire ne say wono Adwoa Sarfo ni tirimu ye ne de na wo ye useless na akunfuado eneso so Adwoa Sarfo so odidi na tem ke kansem bi ma bi kura tena duru ni papa Sarfo kantanka wonya ni ba bi ko no so say de Adwoa Sarfo ye ni nyina na nye ni papa nso ntimi nka asem bia entu ni tirim enti wo ka kire Ghana fo se mo amoko akoto aba flag bearer no or de ma delegate wo say ono no Adwoa Sarfo na ono honorable awutu no se ono Honorable Kennedy Agyapong entimi enhu ni mobo no otimi di kansa ansemi e kire na wa ono enwo ye kwadwo ba ejaraba wo wode wo be ye den wo kwa yi candidate wo bia na no anu odi ma ate huhudu e ma ba ye na to aba huhudu wo be to aba ama obia na no a na wo di ma atem huhudu Mema samba won ti so di matem. Me some question. Mema samba ya wagana ha. Won ti say Honorable Kennedy Agyapong odi matem. O se me yimu adie. Maji abaisike di. Ena kufu ado tete me so. Ena me ye useless. Ena me papa show me nimu a won ti me tia me. Okaye ewo from her. Who and the videos are there. It's one tie. Na mo kwaye ni bisibasa. Every for cancer bu be na ba. Na ne records na wodi atam including me. A oni ma wo mienu. Na wo oni wo ye de. Imagine odo be yo. Enti Honorable Adwoa Sarfo de ogusu e preach say NPP delegates no ento aba Enfama Dr. Mahmoud Bawumia nemom enye Kennedy Agyapong na o say case su biem say Honorable Kennedy Agyapong de on time no kura onini ni issue bia on time no na obi one na wo emma one na wo ni nkura tu de on time mo ba fie de a mo ye family na ono no owani so ade hunu bi e won political life sanso na Honorable Kennedy Agyapong so eye politician ono so won ani so ade hunu enti se o mani so ade hunu no mienu ensan no nkere se e bia wotan no tade on tan no na wono no nim se eye Bawumia ene betumi edi NPP amanyokuo ni enim na osama mfatu hu bi hu se ono de onpe family and friends se si ankasa no se nyankopon fasa ama na numu asem na wo kan yi wo se nyankopon fasa ama na moto aba no ekoma Honorable Kennedy Agyapong mani bedi NPP amanyokuo ni enim na obeye president of Ghana na ordinary CV because ono de ono was serve for gender ministry that was serve
Ghana was serving MPP amanyo ko ni nyina enti so ni CV koto Honorable Kennedy Agyapong anim ewo a Jubilee House say ope adwuma Ghana fo beka say Honorable Kennedy Agyapong family and friends ono so onpenisa because ono so ewo ne political career opese wadi dru anim wadi dru baby in as much as say waye adwuma ama Ghana no Ghana fo nte ase enti ono so ontwen ma Honorable Kennedy Agyapong emma me di president na ono so wan logo no ensi nchen en wo say Honorable Kennedy Agyapong ono na awumienu no onim ne chen obia wo say Honorable Kennedy Agyapong kra no se nyankopon ya adom na owurawura mu a be di president ya no ni CV kotu nanimu a enya ade a Honorable Kennedy Agyapong be ma na dwuma ne obema ni china ade chien so ka ho meti amra adu na adu ama wan Dr. Mahmood Bawonia me come tro ena me ka sembi na to obi ati me ya politician ena Honorable Kennedy Agyapong oye politician Kugudu. Minimum delegates bebre wa ha. Wukunu e polling station executive. Ena wo yire enso ye polling station executive. Mesrao obi ankura na dwen. Obi ankura na dwen wo politics mu. Obi ankura na dwen. Iti Honorable Ken kura na dwen. Okura ni ambition. Meso mi kura ma dwen. Meso mi ye manyosem. Na manyosem na obi a eye no. Obi akọ bebi ane ho be dey me se dey obi akọ bebi ane ho be dey Dr. Boachika so kan sembi maintain Honorable Kennedy Agyapong menene wo mba porepore ahofefuo mienu ba mu abaako e na oba abaako enti maintain Honorable Kennedy Agyapong but enye family and friends and aye wa Kugudu. Merci ya dia. Efie na ya balo. Kugudu. Kugudu. Pacho muntie mi o. Opposition na ya ba na ya be fie no. E wo se ye be sua nyansa o. Yakotna be mu ye family and friends. Any ye ne. Iti amanyo semu a ye wo party level no. Me Adwoa Sarfo. Me ti me nya dey. Esa nse ye kwa be mu koye bi. Ebo aye ya na asa amwa ye. Na me mamu example bi. Me ko study contest here to be MP in the year 2007. Atene wedi amanyo semunimu a wokuo imu abesi nne. Ma serve as member of parliament for 12 years. My deputy majority leader. Medi minister for procurement. Medi minister for gender. It may be some say. Mensomoye. Na Honorable Kennedy Agyapong so ayane die meboa menka se onu na ebefa na mom ye assume se wafa na wakotena Jubilee House na mimi CV eda ho ye ka CV ya so wo kopa adwuma na mo nhwe adwuma amaye ene sumo amasom oman yi ene mama neku na se dru ho na obetimi ahwemanimu aka se oba menene wo mamienu ma appoint no as minister for BB ejabeto Ghana Kugudu Mesidiai and the Kennedy Agyapong mimi nim no amene na wumienu no onye
Into my political career is at stake. My future is at stake. And my future is with Dr. Alhaji Mahmudu. Enti ono de okoswa aka say sa emma mienu na Nyankopon e de adom one Honorable Kennedy Agyapong eye ne fe but on per se ebeduru ho na abia Honorable Kennedy Agyapong enya dibre bi as a president of Ghana na ebeduru say obepe adwuma ana obepe political career obepe political position bi na Ghana for ana Honorable Kennedy Agyapong beka say one ni mani nti o ma ne sa adwuma no enye ono de ebe ha ne pan if you say or build ne political career de duru baby nti eno sa ankora mienu na ewo one Honorable Kennedy Agyapong entem no entimi nsi ne kwan e ma ne nduru baby a opese oduru wo ne political career mu na amanyo sem na ye no ye se da chibi ana meboa ana ye tete akwa se da chibi ya baba mu a ne ese Nia obia aye adwuma e dia som na ese na fata no ye de ma no na meboa na se wo bekwa akodi baabi na wasom na wo qualify na wo experience ni ye behwe wanim ni aka cho se nkola mienu a Nyankopon de che wo ye blessing ti mesrew kope baabi tina na me koye ana me bae itanya se me time me ma papa me time me ma and I maintain Honorable Kennedy Agyapong. Nemo, menso, me wa political journey. Mashasiye, me wa reshemuse, me konkai. It's washa, look into the future. Me konkai no. Enipa mienu ya. Wamwaji flag bearership race. Yomu ne di animu ebi ka ono omu do mari. 2 years omu na ewa omu no. Gugudu. Maybe so what ha. Hello. There be a baby young canoe grow. It's all more market here, it's all more rebrand. Gugudu. It's in the mommy a new year. Wamudi na everything a ye hwese ye de bema asumasi ane ye de bema obentin no me ka kira wo se me srawo a menim sam mu bebre no na mu hu ni ye mo mani nti mu hu ni ye ena wo beti politics bi so be ne na mase ena adan ena ne ma papa ena ma kire mu mu no me srawo esoro abusuan asem me ma enye adwuma Mema, everyone papa, ya befia, ya bushia de. Sania, one way yere, obi to me Adwoa, no obi to me obi, no obi to me obi. I am kabo. Near ye, Dumano, ya beya missa, I order bon sem. Sama Adwoa Sarfo in my entire political life, minti bida, na utimu se wa your bell kukudru fuankasa, neni den, cause and some na wakano. Enye easy kra minim de ewo one Honorable Kennedy Agyapong entem ema we ekoso ebi nso anasa ne oka no politically de bibia etimi sinti na nkrofo se politics is a dirty game and se unti ase a tie de ekoso no obete ase pa aha eye munhwe TV message se won subscribe ya subscribe na like na share na fa wadwen kire ebeto comment section na se mami hu se in your entire life se what say san we bi da